Hai semua, nama saya Ken from Westar Messers. Sebelum ni jujur saya cakap, saya memang strategi naik buat konten TikTok, konten idea banyak, tapi tak tahu nak susun, tak tahu apa yang orang nak tengok. Bila buat TikTok live pun, saya rasa macam talking to myself je. Tak ramai masuk, tak ada engagement. Tapi lepas join training TikTok, konten and live, strategi dengan coach Academy series main below. Talk kayu ajar cara faham TikTok, cara business content yang ada hook power, yang paling penting macam mana nak live dengan confident and follower dan customer. Saya suka sebab training ni. Saya cari semata-mata course bagi provide siap ada live demo, contact breakdown and tip yang saya boleh terus apply lepas kelas. Now saya dah lebih confident naik depan kamera, tahu nak toto contact dengan betul yang best view. Saya pun naik banyak gila lepas apply yang dia ajar. Kalau korang betul-betul nak grow TikTok, bukan sekadar viral tapi grow dengan strategi korang belajar dengan Coach Kayo. Dia bukan ajar ikut train semata, tapi dia ajar macam mana nak jadi TikTok tu platform business dan personal branding kau orang naik level up. So jangan fikir lama, join je training ni and you thanks yourself later.